Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure Mbere udende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanyira makungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo okuru uyu munsi wa mbere w'indwi ni kwigenekerezo rya 15 kwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe biriko biragenda vyibonekeza birabana n'umutekano. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutama uri mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo ugiye kutubwira byinshi ku bikomeje kugenda vyibonekeza. Mutama wiriwe neza? Mwiriwe neza bwana mumenyesha makuru. Yego twirirwa nyamahoro atangwa n'Imana, turashima Imana muri rusange. Yagira ngo rero tudatinze turabira hamwe zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kugarukaho muri aya makuru aho turi buze kubabwira ko mu gisagara cya Uvira byifashe gute. Mu gisagara cya Uvira ibintu navuga yuko bindi isura kubera yuko mu bihe bitandukanye hakomeje kugenda hagaragara drone mu kirere, drone kandi bigaragara neza yuko isaha zishobora kuba zahindura ibintu. Turaza kandi kubabwira deployement des troupes aho AFC yamaze kugera mu mudugudu witwa Runga aho bitangazwa ko operation zihagaze gute. Operation zirakomeye cyane ndetse uyu mutwe wa M23 biragaragara neza yuko uri kwerekeza cyangwa se warangije gufungura ndani inzira zerekeza Pinga nyuma yo gufata Longa. Turaza kandi gukomeza kubabwira ramfort ikomeye isizanwa kuri uyu muyingamo aho rero amakuru atugezeho agaragaza ko hari ramfort iri kwerekeza ahitwa Bukumbirwa aho bahise berekeza n'ubundi ahitwa Longa. Turaza kandi kujya kuri ligne de front tubabwire ko imirwano ikomeje kugerenda gute. Imirwano ikomeje mu by'ukuri gukaza umurego ku rwego rwo hejuru, ariko kandi uburakari cyane bw'abafana ku ruhande rwa leta bukaba bugaragara neza yuko bukomeye, by'umwihariko nk'abasirikare b'Abarundi biragaragara neza yuko bashaka guhindura ibintu ku rwego rwo hejuru. Turaza kandi kubabwira ibiri kugaragara ahari kugaragara patrouille de reconnaissance mu bice bitandukanye. Abasirikare ba FARDC bakomeje kugenda biyongera mu bice bitandukanye byo muri Uvira aho rero bitangazwa ko n'Abarundi bakomeje kugenda barungika umubare munini aho bitangazwa ko muri Tanganyika hari amato menshi ari kuzana abasoda. Byose biri gukorwa muri operation ikomeye yo kwitegura imirwano. Turaza kandi kubabwira logistique militaire aho bitangazwa ko hari ibikoresho byinshi biri kuva i Burundi. Ibi biri kuzanwa n'ubwoko ki? Ni ibikoresho cyane byiganjemo imodoka zikoreshwa mu ntambara, ariko cyane izi ngizi zishinzwe machine gun, ndetse yewe n'ibikoresho byiganjemo iby'ikoranabuhanga cyane rero ngo za drone zaturutse muri bihugu byo mu burengerazuba bw'isi zaturutse Kinshasa. Bigaragara ko mu by'ukuri rero ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Turaza kandi no gukomeza kurabira hamwe biriko biragenda vyibonekeza aho bikomeje kugenda bitangazwa ndetse binigaragaza ko hari ibyago bikomeye bikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho Human Rights Watch yatanze impuruza ku bugizi bwa nabi bukorwa n'abazarendo bukomeje gukorerwa abanyamurenge n'abatutsi. Turaza kuvyinjiramo turabe ibiriko biragenda vyibonekeza. Turaza kandi kugaruka ku byatangajwe na Joseph Kabila Kabanga watangaje ko agiye kugaruka ku buyobozi bw'iki gihugu, ibyatumye muri Palais de la Nation hatangirwa gucurwa imigambi ikomeye. Mu gihe kandi bikomeje kugenda bigaragara ko uyu mugabo ashobora kuba hari ingamba zikomeye agiye gufata. Turanyura Katanga tujye Maniema tujye mu bindi bice bitandukanye kwa Mafu ndetse no muri Congo Central na Equateur turebe iriko biragenda vyibonekeza. Hakomeje kugenda hategurwa umugambi ukomeye wo guta muri yombi bamwe mu basirikare bitewe nuko bizamenyekanye ko Joseph Kabila hari igikundi cy'abasirikare yaramaze kwijyana cyase kuba yatwara amarangamutima. Bikaba bishoboka ko kuri ubu ngubu batangiye kuba abadouble agent. Turaza kubyinjiramo turebe ibiriko biragenda bigaragara mu makuru arabana n'ububanyi n'amakungu. Turaza kugaruka kubiri gutangazwa aho Kisekedi Chirombo bivugwa ko akomeje kugenda akora gahunda zikomeye zo kwegereza bimwe mu
bihugu bikomeye ku isi kugira ngo bimufashe umutwe wa M23 byose nibigaragaza imyiteguro ikomeye. Mutama amakuru tuyaherehe n'uwabanza ukatumiraho muri makeya ubwo butumwa narimaze kuguhereza bw'ibijyanye na drone karabutaka ziri muri Uvira ndetse nanjye ndaza hongereraho ibindi, ariko kandi nyuma yaho wenda tukaza kuba twabona uko tubwira abantu ibiri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru nabyo ubona yuko mwoto ari mwoto. Nibyo ni drone z'ubutasi zagose igisagara cya Uvira mu buryo budasanzwe kuri uyu munsi tariki ya 15 ukwezi kwa 9 2025 nkuko biriko biragenda byibonekeza ibintu ntibisanzwe. Amakuru atugeraho ndetse akomeje kugenda agarukwaho nuko izi drone zatangiye kugaragara kuva mu gitondo cya kare, ho bitangazwa ko ziri mu bikorwa byo kugira ngo habashe kumenyekana abagenda muri uyu mujyi byo bafite ndetse n'ikibagenza. Bikaba bibaye nyuma y'uko hari abantu nijoro bagerageje kwinjira mu gisagara cya Uvira, FARDC ikabakumira ariko bikarangira bacitse bakinjira muri uyu mujyi, bikekwa ko bafitanye isano no kuba bakorana bya za sarambwe byatumye kuri ngubu drone zikomeza gukora umutambagiro muri iki gisagara. Bikaba bivugwa ko kandi hakomeje kugenda hanatangwa amakuru yo kugira ngo hamenyekane ikibagenza ndetse n'ibyo bari gukora. Biravuga ko kuri ubu rero za sarambwe zatangiye gusatira ibice by'ingenzi nyuma y'uko Lawrence Kanyuka atangaje ko biteguye gutabara abaturage. Bikomeje kugenda bigaragara ko FARDC iri mu kikango gikomeye ko ishobora kwinjirirwa muri iki gisagara. Ibindi byo turi buze kubigaruka mu masaha imbere nyuma ko turi buze kuba twakiriye ibindi biriko biragenda byibonekeza. Mutama wakomeza n'andi makuru. Ni ukuvuga ngo kuri izo drone cyane cyane twabwira abantu, yego biragaragara neza yuko ari drone zaturutse muri ibi bihugu by'uburengerazuba bw'isi, wenda umuntu atanamentioninga kuko ntabwo turabona amakuru ahagije, ariko ukurikije uko situation imeze mu kirere cya Uvira, yego hakomeje kugenda hagaragara drone ariko cyane bikagaragara neza yuko ari ziri guturuka mu gihugu cy'u Burundi, yego zaje mu bice bya Sud Kivu cyane cyane. Rero biravugwa neza yuko harimo drone zo kurasa nubwo inyinshi ziganje ari iz'ubutasi. Bikavugwa yuko rero ngo zishobora kuza koherezwa izirasa cyane cyane ngo zishobora koherezwa hafi n'ibirindiro bya M23 kugira ngo mu minsi yashize barabyivugiye ubwabo ko bari muri iyi misozi ya Uvira, yego ariko urumva nawe ko byanga bikunda hagomba kubanza kugirwa ubutasi. Biranavugwa rero ko rwose mu mujyi wa Uvira ubwaho harimo n'ama sub control room zihari, yego ama control room matoya ahari arimo arakoresha izi ndege, ndetse izi ndege abantu bo muri Minembwe, abantu barehereye muri iriya misozi y'umurenge baravuga yuko zatangiye n'ubundi no kugera muri ibyo bice. Byumvikane ko rero ikijyanye no gushakira amakuru rwose cyakomeye hakoreshejwe drone. Ubu tuvugana hari na bamwe rwose mu bashakashatsi ngira ngo urayizi critical threats barangije kuvuga yuko Uvira ubu tuvugana ishobora kuza kubamo ibitero bikomeye, bitaba ibyo ngibyo ibitero bikaba byaba mu misozi ikikije uyu mujyi wa Uvira. Ni byinshi rero koko nk'uko bivuze turagenda kubiva imuzi n'imuzingo ibishoboka cyane kuri drone zigomba gukoreshwa ahangaha, ubukana bifite n'ibindi bitandukanye kuko amaraporo yari magenda yiyongera cyane. Yego ubwo rero ngira ngo twakwinjira muri kariya gace nakubwiraga nako karangije gufatwa n'umutwe wa M23 Kalonga, ariko kandi ikigaragara hafi ahangaha naho hari abasirikare ba FARDC bari barakoze repli strategique. Ubwo wabwira ibiri kubera muri uwo mudugudu, noneho nkaza mbabwira ibya repli strategique y'igisirikare cya leta Kongo FARDC bigaragara neza yuko ishobora kuza gusubiza imizi intare za Saramba.
nibyo ni imirwano ikomeye ikomeje kugenda iba kuri ubu rero izasarambwe zafashe bwa mbere umudugudu wahitwa Ronga nyuma y'imirwano ikaze iminsi kuba umudugudu wa Ronga uherereye mu gace kahitwa Kahembe muri sheferi ya Bashari Mokoto muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru ukaba wafashwe ku nshuro ya mbere n'abarwanyi ba M23 mu mirwano ikaze yiriwe umunsi wose w'ejo kuwa Mungu ku igenekerezo rya 14 kwezi kw'icyenda 2025. Amakuru agera mu itangazamakuru ari guturuka muri aka gace aravuga ko mu masaha y'umugoroba ariko barwanyi ba M23 bagaragaye muri uyu mudugudu nyuma yo kwirukana inyeshyamba za Wazalendo muri iki gice cya Masisi. Ifatwa ry'uyu mudugudu rikaba rifungura amagira yerekeza muri Pinga abarwanyi ba FC bari gusatira mu buryo budasanzwe. Iyi nkuru iravuga ko abazalendo bihagazeho amasaha menshi mbere yifatwa ry'uyu mudugudu, imirwano ikababaye mu masaha y'umugoroba bikaza kurangira byanze. Uwatanze ubutumwa yagize ati imirwano yabaye ejo muri Ronga hagati ya M23 ndetse na Wazalendo, ariko abanyuma basubijwe inyuma. Yari imirwano ikaze ariko hagana nijoro ibintu byose byari bituje. Twabonye abasirikare ba M23 bwari ubwa mbere tubabonye mu mudugudu. Abazalendo bavuye mu mudugudu nyuma yo kwihagararaho ariko ntihagira icyo bitanga. Uyu munsi umuturage wo muri aka gace akaba rero avuga ko ibiri kuba bitandukanye n'ibyabanje. Amakuru arakomeza yemeza ko habaye guhunga kw'abaturage ku munsi w'ejo muri imidugudu batinya ko bagirwaho ingaruka zikomeye n'amasasu yaraswaga. Abarwanyi ba M23 bahise bakurikizaho kuganiriza abaturage babahumuriza kugira ngo bave mu bihuru bari bahungiyemo basubire mu ngo zabo. Ni mu gihe mu ijoro ryo ku cyumweru rikaba rishyira kuri uyu wa mbere aribwo rero abaturage benshi bakomeje kugenda bongera kugaragara muri ibi bice. Uyu mudugudu wafashwe nyuma y'indi myinshi yigaruwe n'abarwanyi ba M23 mu ndwi iheze nk'uko bigaragara. Biravuga ko rero kandi urujya n'uruza rw'abarwanyi ba FC rurimo kugaragara mu bice byegereye Pinga ku mirongo yose y'urugamba muri teritwari ya Masisi ndetse na Waikare. Bikavuga ko rero bakomeje kwitegura bidasanzwe kurwana. Bikaba bihura neza nuko kugeza ngubu na Kabira yamaze gushyira hanze umugambi ukomeye kuko ashaka kugaruka ku butegetsi. Bamwe bakaba babona ko Kisekedi ashobora guhura n'urugamba rukomeye mu minsi iri imbere. Mutama wakomeza n'andi makuru. No kuvuga ngo rero ubwana umenyesha makuru byo biragaragara neza yuko atake imeze nabi cyane muri ibi bice bya Pinga. Bigaragara yuko bashobora no kuza gukoresha umugezi wa Ruhuru. Yego, umugezi mu by'ukuri usabanyiriza cyangwa se ugenda uca mu bice bitandukanye yaba ari muri teritwari ya Masisi ndetse na Waikare. yego, Bikagaragara ko cyane cyane rero ahantu hari tagetegi cyangwa se hakenewe cyane n'umutwe wa M23 ari ikibuga cy'indege gitoya cya Pinga na ni kinini ariko nanone ntabwo bavuga yuko ari ikibuga cy'indege mpuzamahanga. yego, ndetse iyo mirwano wumve ko ari no hafi cyane no aho yabereye ndetse n'ibyo bice bikarangira bifashwe n'umutwe wa M23 ari hafi. Wumve yuko ari n'abasirikare bagera kuri 3 bakomeretse b'igisirikare cya leta Congo FARDC bagiye kuvurirwa kuri Hopital General de Pinga. yego, ndetse hakaba hari nabo bivugwa yuko bagiye gucumbikirwa kuri biro de district de Pinga bitewe n'uko bari bakomeretse kandi nanone kuri Hopital batari bubashe kugerayo ariko mu gitondo bakaba barangije kugezwayo. Birumvikana ko no situation ngaha ntabwo yoroshye mu bice bya teritwari ya Masisi. Uza winjira muri teritwari ya Waikare rwose biragaragara neza yuko ibintu bitoroshye habe na gatoya, nubwo ari ibice umuntu yavuga yuko byiganjemo amashyamba ku buryo wenda kuzabyataka mu buryo bweruye bishobora kuzatinda, ariko biragaragara neza yuko M23 ifite gahunda yo kuza gufata ibi bice mu buryo bweruye. Usibye ko abandi kandi nanone bavuga ngo byashoboka ko ari uburyo bwiza bwo kujijisha igisirikare cya leta Congo FARDC ngo kikaba kitakira ingufu muri Sud Kivu
kandi ngo bashaka gufata umujyi wa Uvira. Niyo mpamvu rero iyi ntambara muri iyi minsi irimo iragenda ihindagurika mu buryo bugiye butandukanye. Ni mugero mu yandi makuru ari nuko umuryango Human Rights Watch watanze impuruza ku bugizi bwa nabi ingabo za leta n'intwaro rusange ya Kongo n'abarwanya imitwe ya Wazalendo bamaze igihe bakorera abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi. Iyi ni impuruza uyu muryango watanze muri raporo wasohoye kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya 15 kwezi kw'icenda 2025. Muri raporo Human Rights Watch yasobanuye ko abanyamurenge n'abatutsi bahohoterwa ari abashizwe kuba intasi z'umutwe wa mama 23. uyu muryango kandi wavuze ko ubugizi bwa nabi bukorerwa bari abanyekongo bwarushijeho kwiyongera ubwo umujyi wa Uvira uri kuberamo imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana General Olivier Gasita wahawe inshingano zo kuba umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa by'ubutasi mu karere ka 33 ka gisirikare. Iyi raporo iragira iti abarwanyi bazwi ku izina rya Wazalendo bafite aho bahuriye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba abarwanyi b'umutwe wa mama 23 barwanya umutwe wa mama 23 wafashe ibice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo. Impungenge zerekeye kurengera abasivili muri Uvira zakajije umurego kubera amakimbirane ashingiye kwishyirwaho ry'umuyobozi mushya w'igisirikare. Abarwanyi b'Abazalendo bahohoteye batera ubwoba barashimuta kandi babuza kubona serivisi abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge muri Uvira. Abatutsi abanyekongo baba muri Kivu y'Amajyepfo babashinja gushyigikira mama 23. Umushakashatsi mukuru wa Human Rights Watch kuri Afrika Clementine de Montoyer yavuze ko ubugizi bwa nabi bukomeje gukorwa n'impande ziri mu makimbirane bwerekana ko hakenewe kunoza guverinoma ibireba izijya ku gitutu cyo kurinda abasivili no kuharanira ko abahunga imirwano bagenda mu mutekano. Yavuze kandi ko impande zirwana mu burasirazuba bwa Kongo zigomba kwimakaza ndetse zikareka n'iby'amoko bituma rero aho yagize ati impande zirwana mu burasirazuba bwa Kongo zagiye zimakaza urwikekwe rushingiye ku mboko bituma havuka ivangura n'ihohoterwa iryinshi mwihohoterwa ryakozwe na Wazalendo ryibasiye abanyamurenge kuva kera bashinjwa gushyigikira mama 23. Human Rights Watch ravuga ko yamenye amakuru ya buriya bugizi bwa nabi nyuma yo gusuzuma amashusho ndetse n'amajwi akubiyemo ubutumwa bwibasira abanyamurenge. Barashinja kandi ingabo za leta na Wazalendo kuba hagati y'itariki ya 5 n'iy'umunani ukwezi kw'icyenda zarayiciye muri Uvira abana babiri bombi b'imyaka 8 zikomeretsa abasivili 9 bigaragambyaga. Ntacyo umuryango wavuze ko bwicanyi ingabo za leta zimaze igihe zikorera abanyamurenge. Icyakora watanze iriya mpuruza mu gihe abayobozi ba Wazalendo bamaze guha abanyamurenge n'abatutsi bari muri Uvira iminsi 10 nk'igihe ntarengwa cyo kuba bamaze kuva muri iki gisagara. Mutama rero urumva ko Human Rights Watch yasohoye amakuru akomeye benshi bavuga ko mu gihe bajya basora raporo nk'izi akarengane kacika. Mutama uratwumva? Ndakumva bwana mumenyesha makuru. Nari mvuze nti Human Rights Watch yasohoye raporo ikomeye bamwe baravuga bati abari gurigori isora nk'ibi urwikeko ndetse n'ubugizi bwa nabi byacika. No kubango byo ni ibintu byumvikana cyane ugereranyije nuko bimeze. Ubundi iyi miryango mpuzamahanga usanga kenshi ishinzwa kubogama no kugira gute, ariko noneho yagiye ikoma urusyo n'ingasire niko navuga. Yego biba byiza cyane ndetse na buri wese nyine wenda akaba yavuga ati ndagira gutya nikosora hanana, ariko tuvugana noneho iyi muruza yatanze ku bugizi bwa nabi nanone FARDC na Wazalendo bakomeje kugenda bakora ibyo ishinga nanone umutwe wa mama 23 minsi yashize nabyo byagiye bikunda kugarukaho cyane. Bigaragara neza yuko noneho ahangaha byibura babagerageje uko mu rusyo n'ingasire nyine, usibye ko nyine umuntu yakwibaza icyo byafekse muri rusange kikakuyobera, kuko usanga iyi miryango
nta n'ibyemezo bidasanzwe bifata mu by'ukuri. Urumva situwasiyo rero ntabwo iba yoroshye mu by'ukuri. ntabwo iba yoroshye kandi ni ikibazo gikomeye. ndagira ngo rero tubwire kugeza ubu ku bijyanye n'abarundi bari kuzanwa bihagaze gute? mu mwanya numvaga amakuru benshi bavuga ko abarundi bakomeje kugenda baza ku giti gira intangere. ni ukuvuga ngo abarundi bo navuga yuko barimo baradiployingwa yewe no mu bihe bitandukanye, ndetse noneho byageze ku rwego basigaye bahinduranya n'amaperimitasiyo, bagakora amaperimitasiyo nk'aho Uvira cyangwa se ibice byo muri Kivu nabyo biri ari nk'imwe mu ntara zabo, kuko ubona ko abasirikari bamwe baragenda abandi bakaza, agashira icyumweru abandi gutyo gutyo, abayobozi bakagenda bahinduranywa. kubona umusirikare wari usanzwe uzi uyobora mu Gitega cyangwa se kujya kumubona yaje kuyobora muri Uvira, rwose si igitangaza, si ibintu bidasanzwe. ibi bikorwa bitandukanye byo guhora nanone bajya gushakisha ngo imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwaho, bigaragara neza yuko ibegereza cyane cyane ibice bituwe cyane n'abaturage, bakumva yuko rero baje mu ntambara karabutaka. urumva rero situwasiyo mu by'ukuri iracyakomeye cyane. n'amagingo y'aha rero biravuga ko rwose bakiri benshi, baracyari benshi, bari kuza byo bari ku kigero cyo hejuru. genda bibera mu bice bitandukanye. wari kare urugamba rurakomeje kandi rurakomeye. Uvira naho deployment ikomeje gukorwa ku giti gira intangere. ni mu gihe kandi Rumangabo hamaze gukorwa pass out y'abasirikare barenga 7,000 ba special force cyangwa se intare za Sarambwe, intare mu buryo budasanzwe, zikaba zikomeje imyiteguro ikomeye. Mbere ya General Sultan Emmanuel Makenga abarenga 7,000 bamaze kujya hanze aho biteguye gutangira akazi. Mutama turaza kubwira abadukurikiye Théâtre des Opérations mu bihe bice? mu bice cyane cyane n'ubundi by'imisozi yo muri Kivu y'Amajyepfo mu materitwari agiye atandukanye. Turaza kandi kujya mu buryo bwimbitse mu mirwano ikomeye iri kubera i Masisi ndetse n'iwayikare. turaza kandi kubabwira ibiri kubera mu bice by'Ampati, Karengera, Busumba n'ahitwa Ndurumu. turebe ibiri kubera kuri ligne de front aho urugamba rukomeye kandi rukomeje. turaza kandi kujya kuri axe stratégique ku muhanda werekeza mu bice by'ahitwa Nyabyondo, Pinga, Mutongo, Pinga. turebe ko biragenda vyibonekeza. turaza kandi kujya kuri avance tactique mu misozi yo muri Sud Kivu. iyihe mu misozi cyane cyane ikikije neza Uvira hakomeje kugaragara avance karabutaka cyane cyane igisirikare cy'u Burundi. turaza rero no kubasigura uburyo za Sarambwe zishaka kugera neza byanze bikunze ahitwa Pinga. turaza kwinjira tubabwira ibiri ko biragenda vyibonekeza. turaza kandi kubabwira blocage opérationnel aho rero umutwe w'iza Sarambwe ufite gahunda yo kuba wahagarika umurongo wa Petit Pinga kubera abazarendo. turaza kandi kujya kuri Moavre de Sacrement mu gisagara cya Uvira aho bitangazwa ko imisozi itandukanye yamaze kugotwa mu buhe buryo? ni mu buryo buri stratégique, ariko cyane bakaba bakoresheje amaguti ya va. nubwo wumva yuko yigazamo ibijyanye n'ubutasi, ariko n'imbere ku rugamba biragaragara neza yuko hari abashaka kugota mu buryo bwewe. turaza kandi kubabwira disation sécuritaire aho bitangazwa ko mu misozi ya Mikenke, Rugezi, Fizi muri rusange wa Rungu yose amaze gukorwa ibidasanzwe. turaza kandi kubabwira oxyde massive gunga ko abaturage benshi biri kugaragara mu bihe bice cyane bya teritwari ya Masisi hashyira abasirikare akomeje kugenda hagaragara abahunga benshi, kimwe ariko nanone mu misozi yo muri Sud Kivu ahangaha cyane ituwe n'abanyamurenge. bigaragara neza yuko ngo abarundi bakomeje gushyiramo imbaraga bashaka kwirukana burundu intare za Sarambwe ndetse n'umutwe wa MRDP twirwanya.
bivanyeho. Turaza kandi kujya no muri zone tampo turebe iri kubera mu bice bitandukanye hagati aho wazarenda igenzura ndetse naho izasarambwe zigenzura. Turaza kandi kubabwira amakuru ajyanye na penetration ennemi mu bihe bice cyane rero n'ubundi bigenda bigaragaramo penetration ni hano atake zirimo zirasa naho zikorerwa hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu mu misozi y'amashyamba ihari. Biragaragara neza yuko harimo hagaragara penetration yo ku rwego rwo hejuru. Ndavuga iyi ngabo z'u Burundi za General Neva ziheruka kwangazwa cyangwa se kudiployingwa muri iyi misozi y'amashyamba. Mutamaro turaza guhita tunabihuza na avance offensive aho bigaragara ko izasarambwe zo ziri kwitegura kwagura imirwano bitewe n'abari abarenge 2007 bamaze gukora pass out. Turaza kandi kujya kuri position franche mu buryo budasanzwe turebe wazarendo kikomeje guhangana bikomeye ahitwa Ikarengera. Turaza kandi kwabwira biri kubera ahitwa Busumba ndetse no mu bice byitwa Nduramo aho ku munsi w'ejo habaye imirwano ikomeye. Bikaba rero bivugwa ko byashyize ahitwa Mutongo ndetse bikavugwa ko kuri zone doho insécurité bikomeje kugenda bifata indi ntera. Turaje rero kuri axe stratégique Nyabyondo Pinga turababwira kandi bijyanye na dispositif sécurité renforcée ikomeje kugenda yibonekeza. Turababwira kandi mu wavre de contournement turebe uko bihagaze principale Petit Pinga. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera Mutongo kuri point navigrique turebe uko ibintu bihagaze. Mutama rero aya niyo makuru tugiye kuramvura. Banywanyi tubasabe mubane natwe yibutse ko ngaha tubashyikiriza amakuru aremereye abarebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama tuyahere muri teritwari ya Warikare baze utubwire mu by'ukuri byamuraye narangije kukohereza ubutumwa n'ubwira uburyo ki izasarambwe zakamejeje ndetse zikaba zatangiye kongera gufatamo ibindi bice kugira ngo abantu twari tumaze iminsi tubabwira uburyo ki barimo barataka ibice byegereye Pinga. Watubwira noneho bakubwira ibyinshi nyuma y'ibyo bitero karabutaka ndetse n'uburyo ama-operation yagiye akorwa mu buryo bumwe cy'ubundi bitabashije kwandikwa. Yego nkuko bihari kandi bigaragara umutwe wa 23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wasubisha inyuma barwanya ibihuro rya wazarendo bashakaga kukura mu birindiro ufite mu misozi yitwa Buweni muri teritwari ya Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo bikaba bibaye mu mirwano ikomeye yabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru ku igenekerezo rya 14 ukwezi kw'icenda 2025. Ni imirwano yabereye mu misozi miremire yitwa Buweni. Uyu musozi uri hagati ya groupe Marubereki n'ahitwa Waluyungu muri Warikare. Amakuru dukesha actualité PSD akaba akomeje kugenda agaragaza ko imirwano ku cyumweru yongeye kugaragara ku gitigira intangere ibyatumye habaho kwimuka gukomeye kw'abaturage. Amakuru aravuga ko abarwanyi abawazarendo bashakaga gukura AFC mu birindiro yari ifite mu misozi yaha kuva mu kwezi kwa Kamena k'uyu mwaka, ariko ibi ntibyigeze bibasha kuba byagenda neza. Amakuru hari rero yo muri societe civile aragaragaza ihungabana ry'ubuzima mu buryo budasanzwe. Bikaba bivuga ko impungenge zafashe indi ntera mu baturage batuye hitwa Mutongo mu murenge wo hitwa Ihana muri Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, nyuma yuko bitangajwe ko abagera mu bihumbi berekeje mu bice by'ahitwa baturutse ahitwa Rukweti n'ahitwa Nduramo muri Masisi. Bikaba rero bivugwa ko bariho mu buzima bubi. Aba baturage bari guhungira kure yari kubera imirwano ikomeye ikomeje kugenda iba. Amakuru akomeye ari kugenda tugeraho aravuga ko kuri ubu bikomeje kugenda bigaragara ko hari kwifashwamo ibisasu biremereye biraswa mu baturage, bikaba biri kugirwamo uruhare n'izasarangwe nk'uko bakomeje kugenda babivuga. Biravuga ko rero kuri ubu ngubu mu bice bitandukanye hari abavuye mu duce turimo imirwano, bikaba byarateje ubwoba ndetse bihungabanya n'ubuhahirane. Bikaba rero byarateje akajagare mu gasantere gaherereye mu birometero bigera kuri 20 uvuye mu gisagara cya Pinga, uduce tugenzurwa ndetse dufite akamaro gakomeye kubijyanye n'igisirikare. Abaturage baramya ko bakomeje kugenda bahungira ahitwa Mutongo, aribo bakomeje kugenda bahura n'ibyago bikomeye cyane. Kugeza ubu rero ubuzima bukaba bukomeje kugenda bugorana
kubera impamvu z'umutekano imiryango myinshi yahisemo guhungira mu mashyamba akikije Mutongo mu gihe indi iri kugana mu bwisho mu gasantere kari muri ibi bice kari ku muhanda wahitwa Nyabyondo Pinga. Abaturage baravuga ko bafite ubwoba bukomeye kuko bamwe bari kwerekeza hitwa Rukwete, abandi bari kwerekeza mu bindi bice biri hafi ya Mutongo. Ubwoba ni bwose, bamwe ntibafite icyizere cyuko ubuzima buri buze kugenda neza kuko bagorwa bikomeye no kubaho kwa buri munsi kuko amazi, biribwa ndetse n'ibindi nkenerwa bya buri munsi ntibiri kuboneka. Abaturage bahatuye barasaba ko bakongererwa ingamba zijyanye no gucungirwa umutekano, bakavuga ko kugeza ubu bagorwa bikomeye no kuba nta nzego zitanga ubutabazi zirabasha kugera muri ibi bice. Mutama, wakomeza utubwira n'ibiri kubera muri Side Kivu mu mfunyapfunyo nuko byifashe mu bice bya Warikare? Yanga abantu barabyumva neza yuko bitoroshye kandi ndetse igisirikare cy'umutwe wa kigipataka muri ubwo buryo, ariko kandi none urebye uko ibintu bimeze, yego, biragaragara neza yuko umutwe wa M23 nanone ushobora kuza gusanga ingabo z'Uburundi cyane cyane zakamejeje cyangwa se hari ukundi kuntu zigiye kubikora, kubera yuko nazo zatangiye kwitegura cyane nko muri Side Kivu. Bari kwitegura iki? Bari kwitegura n'ubundi gusubiza inyuma cyangwa se icyitwa neutralisation cyo ku rwego rwo hejuru. Na mukanya uratubwira ngira ngo wabonye yuko basohoye abasirikare bagera barenga 7,000 special force. Yego, ni ibintu ngo byari byaramenyekanye mu gisagara cy'Uburundi mu bice bitandukanye birimo abasirikare. Ubu tuvugana rero batangiye kohereza n'ubundi muri iyi misozi ya Uvira cyane cyane mu rwego rwo kugira ngo rwo kuza kunetarariza ngo umutwe wa M23 kubera ko babona neza yuko ugiye kwataka. Izo atake zo muri Kivu y'Amajyaruguru muri Warikare zatumye baratangira gufata ibice bitandukanye. Abarundi bo ngo barangije kubona yuko ari uburyo bwo kwijijisha igisirikare ngo cya FARDC. yego, noneho ngo kigira imbaraga ngo mu ntambara muri Kivu y'Amajyaruguru nibarangiza ngo bibagirwe iyo muri Kivu y'Amajyepfo. yego. Rero abarundi ngo biyemeje yuko byanga bikunda bagomba gushyiramo imbaraga zose ku buryo intambara muri Kivu y'Amajyepfo bagomba kwirwana ngaho FARDC itagize gute idahari. Aya ni amakuru twarangije kumenya kuko hari bamwe rwose batangiye kwinjira mu misozi ya Ngo, kwinjira mu bice byahitwa Kasebe ndetse na za Nyamanzu. Yego, rero bimeze nabi cyane, intambara ishobora kuza gukomera kuko nk'ubu ngubu mu bice bya teritwari ya Warungu, mu bice bya teritwari ya Mwenga ndetse na Fizi haracyakomeza kugenda hahinduka mu buryo bugaragara. yego. Nibyo, reka twigere Rumbangabo kandi turebe ibikomeje kugenda bigaragara aho rero bikomeje kugenda bivugwa ndetse binibonekeza ko urugamba rukomeye ruri kwitegurwa kandi bikomeje kugenda bifata indi ntera. Turatangira tubabwira ibyabaye aho mu gihe leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ikomeje guhura ndetse n'ihungabana ry'umutekano muke. Kuri ubu ngubu mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru habereye igikorwa kidasanzwe aho Alliance Fleuve Congo igizwe na AFC M23 MRDP ibijyanye n'imyiteguro ikomeye ikomeje kugenda irimbanya. Ni intambwe ikomeye yatewe mu kwiyubaka mu buryo bwa gisirikare aho ku munsi w'ejo kuwa Mungu ku igenekerezo rya 14 kwezi kw'icyenda 2025 iri huriro ryingije mu ngabo zaryo abakomando 2434 bashya basoje imyitozo ya gisirikare mu kigo cya Rumangabo giherereye muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umuhango wo kwakira aba basore n'inkumi wabaye mu mihango ukomeye wayobowe na General Major Sultan Emmanuel Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za Armée Révolutionnaire Congolaise ishami rya gisirikare. Uyu muhango wabereye mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo ahantu hasanzwe hifashishwa mu myitozo y'abarwanyi kuva na kera. Muri uwo muhango abasoje amasomo bambitswe ingofero zidasanzwe barete do commando nk'ikimenyetso cy'uko binjiye mu mitwe ya AFC MRDP nk'abarwanyi b'inararibonye cyangwa se twakita ko ari special force.
General Makenga akaba yarashimangiye ko aba basore bashoje cour commando amasomo akomeye yo kwihangana yo guhangana ku rugamba by'umwihariko mu kurwanira mu misozi no mu mashyamba ndetse no kurwana mu buryo bwihuse yabasabye kurangwa n'ikinyabupfura kubaha abaturage no guharanira inyungu z'igihugu. Muri abo 7437 harimo abasirikare bari barafatiwe ku rugamba mu ngabo za leta nyuma baza kwiyemeza kwinjira mu mitwe ya AFC, nubwo ro hari abavuga ko binjijwemo ku ngufu kuko muri principe de Doha biragaragara ko Kisekedi asaba abasirikare ko agomba kubasubizwa, nubwo bitazwi neza ko niba barinjijwemo ku ngufu cyangwa se ari amahitamo yabo, dore ko nta n'umwe urajya imbere y'itangazamakuru agira icyo atangaza. Mu ijambo rye General Sultan Emmanuel Makenga yasobanuye ko ibyo barimo ari intambwe ikomeye mu rugamba rwo kubohora igihugu. Yashimangiye ko ibibazo by'umutekano, politike n'ubukungu biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizatewe n'ubutegetsi bwa Perezida Kisekedi amushinja kuyobora igihugu mu buryo bw'ivangura no kuba yaragiye abiba amacakubiri mu baturage. Yavuze ko Perezida yahaye umwanya munini abacancuro b'abanyamahanga kuruta abasirikare b'igihugu, ibintu yise ko bishobora kuba ari distribution militaire bigatuma umutekano wa Kongo urushaho kuzamba. Makenga yasabye abari kwitegura urugamba rukomeye rwo kubohora igihugu, avuga ko umutwaro wo guhindura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uri mu maboko yabo. Uretse Sultan Emmanuel Makenga hari n'umuhuza w'ibikorwa mukuru cyasemo Alliance Fleuve Congo, conseiller wayo washimye imbaraga zakoreshejwe mu kurangiza imyitozo. Yavuze ko abasirikare bashya bazunganira izindi brigade enye zimaze igihe zikora akazi gakomeye, bityo ko bizatuma haba imbaraga zihagije zo gukomeza ibikorwa byo kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Ku batazi bya gisirikare turababwira ko brigade bigizwe na batayo zigera kuri 4, byumvikane ko n'abasirikare bari hagati barenga 4000 ho gato. Zibika bivuze ko kuri ubizasarambwe niba zifite brigade enye bafite abasirikare barenga 11600 aho murabyumva. Uyu muyobozi yavuze ko kubohora igihugu bitangiye kandi bizagera hose, ashimangira ko iyi gahunda ari igihe kirekire kandi ko AFC ifite umugambi wo gukora ibikorwa byose nk'uko leta isanzwe bikora, kwinjiza abasirikare, gutegura ibikorwa bya politike ndetse no guharanira inyungu z'abaturage. Iyi ni intambwe igaragaza uburyo AFC ikomeje kwiyubaka mu buryo bwa force regarire cyase ingabo ziteguye nk'iza leta, aho rero ibikorwa byo kwinjiza, kwitoza no gucunga imirongo ya gisirikare bikorwa mu buryo bwa kinyamwuga. Abakurikiranira hafi bijyanye n'umutekano bavuga ko kwinjiza abasirikare basaga 7,000 bishobora guhindura ishusho y'imirwano mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Bamwe baravuga ko yari integuza ikomeye igaragaza ibyaba bigiye kuba. Bamwe baravuga bati ni mwambarire turebe urugamba, abandi bakavuga bati abaturage bafite ibyago bikomeye. Abakristo bo barakora ikimenyetso bakavuga ko ibi nta kabuza bigaragaza imirwano ikomeye. Tubibutse ko Rumangabo kuri ubu yamaze guhinduka centre de formation cyangwa se training wing mu Cyongereza, akaba ari ikigo gikomeye gifite ubushobozi bwo gutegura abasirikare bagomba kujya ku rugamba. Umuhango wo kwinjiza abakomando bashya 7437 mu ngabo za AFC wagaragaje uburyo iri huriro rikomeje kugenda ryubaka igisirikare cyubakiye ku mategeko, mu gihe leta ya Kinshasa ikomeje guhangana n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye. Biragaragara ko kuri ubu rugamba rukomeye rugiye kuba rwakomera. General Sultan Emmanuel Makenga mu ijambo rye akaba rero yarasigiye abakomando bashya ubutumwa bwo guharanira kwinjiza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nzira nshya y'imiyoborere, mu gihe umuhuza bikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo yashimangiye ko urugendo rwo kubora igihugu rwatangiye kandi ko rutazasubira inyuma. Nta gushidikanya ko kwinjiza abasirikare bashya muri ibi ngibi ntabwo bagiye kuza kwigisha ivanjiri, n'urugamba rukomeye bagiye kurwana ibishobora guhungabanya bikomeye ituze, ndetse bamwe banabibona ko bishobora kuba byaba bigiye kubangamira ibiganiro by'Idoha. Benshi bari biteze ko bishobora kuzavamo inzira y'amahoro, bikavugwa ko niba bakomeje gutegura abasirikare nta kabuza bigaragaza ko urugamba rugiye kurushaho gukomera. Mutama tujyane mu minembwe nawe duhe update nyuma y'ibi biri kubera Rumangabo.
Gikenke za Rugezi n'ahandi muri Kivu y'Amajyepfo ariko cyane cyane mu bice bituwe n'abanyamurenge yego naho hakomeje kugaragara ikikango cyo ku rwego rwo hejuru cyane cy'abasirikare b'u Burundi n'ubundi bavuga yuko byanga bikunda ngo ibi bice aribyo bigomba kuzatangiramo intambara bari kwikanga aba izi force zasohotse yego kugira ngo ubwo ngubwo wenda wanaza kubicisha ariko icyo nakubwira ni uko ubu tuvugana abaturage ubwabo baravuga yuko bashobora no gutangira guhunga kubera yuko ukurikije uko ibintu bimeze muri ibi bice bya Sud Kivu yego biragaragara ko ariho intambara izatangira kuko ngo abarundi bo barabona yuko kuba umutwe wa M23 ndetse na MRDP twirwanaho bakomeje kugenda basohora abasirikare bangana gutya bameze gutya bigomba byanga bikunda gushyira igitutu ku gisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'abafasha babo ibi rero bigahita bihereza abarundi ikintu cyitwa imbaraga zo kurwanya Kivu y'Amajyepfo nk'aho ari igice kimwe cy'u Burundi ubwo rero abaturage aha ngaha batangiye kwikanga bavuga bati ese noneho turaza kubigenza gute turajya hehe biragenda gute mu by'ukuri gusa muri aya masaha ubu tuvugana amagingo ya ngaya nta bombe zirimo ziravuga ariko bigaragara neza yuko isaha nyine havugira amabombe yo ku rwego rwo hejuru dore ko hari n'abazalendo benshi cyane nabo bari muri pereparasiyo n'ubundi baza kugaragaza yuko intambara biteguye kuyirwanya Mutama reka tugushimire cyane dusoreze ngaha murakoze cyane namwe banywanyi bacu mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu reka dusoreze ngaha tubashimire cyane kuri wowe dukurikiye bwa mbere tushyonda sabore ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha byibanda ku mutekano politique ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.